kapor kelabiang yang i bang sedang no ya kene kejing sekri kejung yu play ha kene kapor dah kapor sedang pedang subah ya pi baro ki parabang ai bai nado i pastor hoi pastor jeng im dan program suai kinong sarai ki balong teman basan kirang ba balang kilong kemi kilong kepa bat ki khon samla kentai bat sendrang ki badai nak balang bat kumjuru nak ki weide ki balang ki we don kat bat ngi hagne kapor to blay unsnei un kurkulang yang i baro ka bangi don hagi yam bakui kentang jungu prabangai bei kani gadai ka World Sunday School Anniversary Day. Kesengi kerpang jong ke Sunday School hagi balang baro situlup ko pertai. Hon ngijukan ma bang ijuyo ya kebakum kani kesengi ha kesengi try banengkong jong benai November. Man kesenem ngirakhi ya ka. Hon mensum senem arajar pongim semyo Satya yak bakum kene kelat nakadaw ke jenglong jeman ke belajar hang di pertai barok ke wei ndai ngaingu pad yu blai bangi layo yak kene kelat ban sakri u kum ka World Sunday School hakani ke senam ke bamenta dene ke poru ngisau kemen sibun banyo pedang jengi yai pastor Reverend Dr. MJ Nyuta ibala pelajpor kenang ya kapor bakodor jeng i manwan sam ya kubor ngakaktin ke jong blai hang ne hakapalang jeng i do blai kurku lang yang i baro lumba ka kubor ka bangin sayo na i hakan ya kesengi jene kapor Suabani yo benyarwai tunginya pa sublai haki jeng duai tunginya duai au blai bokpa jengi bahab neng kumne trabi i ngiwan masakri ban pendon burom yemi hani kesengi ke bakarpang ke bangilayo trabi i isnei cekendat mendon kat yangi nadu kini ke basdang trabi i ya kebame terkenal na pela yang ikat ni banyak kiu ke ying ke bakut ke bakentang ke jome isnei kurkulangi wei pi wei baro atrabi kam tam atrabi ya munyo sngo yo kubo na ktin ke jome lembai pastor atrabi kurku atrabi je benta baro ki bangin sependap ne kapor na bakateng trajengi Yesus Kristus pan Amen. Ini kepon nyerwai ke jenwai ke ba sanspa nyopulai. Ke jenwai ke ba sanspa nyopulai. Ondala dep ke ni jenwai ngasubhaban kerpat ya imis serpai marbanyang banyalam yengi hak ba pulis dang bat duai. Utrai ulong siem yang inya riwai lang banyaroe ya u kamensim kalabang penjam kaktien penkrayo u unong penim da kabangu kumtu baro kitkhot kajengwai ka ba sanspa nyopulai Try ulong usim yang in yari walang pan yaro ya uka mensim ka lambang pencam kaktin penkrau ya ulong penem
ka bangun uji suon sen chao us im cheng sok ulong yang hi on pen koi pa halor ka ken ushong ben jam kak tin ben krau ya unong pen em da ka bangun kan jom na kucagon kahi mamba utrai kibol kibam cukut puji sukres lai pencam kaktin pen krau ya unong pen em daka bangun hakik mamon ublay utwai jong hi ushong amanda kapel thay nong bul chong u kan long pen cham kak tin pen krau ya unong pen em da ka bangun snow kumen kiriu gen uji suhi on pau ban ya lam ya pi pecha ying ba u la thao ki angel kong ken sawa shen ban tu rod lay to le komen Shua panggil lang ke boleh jeng dua ini syak skor kat tu ni nak kitien khoi ke jong u bangin la ban shem nak kesam ke long ke bakat an ke dekat ke bahan riu nang ta Yohanes ke long ke bahan riu ke dekat ke bahan riu pulai bat kum juru nak ar Timothy ke long ke ar ke dekat ke bakat san ki kitien ke ba ong kom ni ke kitien utrai ke long ki kitien utrai ke long ki kitien ke bakhon kum ke rupa balapan prang ha ke shlem ha ke khendo balapan khoj hen riu sien kalung ke mensiem ke bapen im kado kam pen mentoy e ru em kita kitien ki bangala kren happy kilong ke mensiem bat kilong ke jing em tu persang smart ban IT yela dia bala priang hun da ublei kum unong trei ubam don kam manle ran uba ya sam bet ya kitien ke jing shisha ngagit gilai asngo ya kitien ko ke jong blei tung ina pendam nang ke jing doai ko pa jingi ba bening sai sin bat try kum ki khon ki jong me ngi wan ban ngo ban dam ban yoro ban penon baram ya kerteng ko khoi ke jong me ma ki jing e ki jing sin e ki jing sbon ki jong me ba male alor ki jing im ki jong ba mal lang si ya ai play shibon ken ko try ki te yo ki sngi ki belit no ak bang la yo ban te ban kta i kam ki jam ki jong e be de pat kam met ki jong i re ya ki ko por pat ken ko try ban kum ki khon ki jong me sa ki yeng khoi ki jong me ban wan pat ken ko pa ban ngap ban yo e ken ko pa nak ak tien ko khoi ki jong me khu play shibon ken ko pa ak tien ko khoi ki jong me ak bang yo ken ko pa ban puli ka man la ki sngi ki jing em ki jong pa man lang sing ai ku play ru ak Sunday school ken ko pa ba me ai hangi ken ko pa ngo shibon ken ko pan ma kalong shisha ki shilem ken ko pa bang yo kum ki khon ki jong me ban yo ki jing bam ki
jadi bat men sim ki jong kin ko pa ni ai ku play kin ko pa mar pa ni le yo sha kin ko pa kini hakini ki sngi ki snam ki bla let no ki ya ki ji kai ling ba Sunday school kin ko pa re hakini ki bana ki bla let no ngim shim la yo shu kin ko pa ban ki sha ki Sunday school ki jong ni re ngit scam bat ngin se yo byang pet kin ko pa ban ki sha ki Sunday school ki jong kin ko pa nang ya Christian ki Sunday school ki jong ni na ko por ban kan long ba ting shan kin ko pa ba ba ro ki ba pet bat ki ba khmi kin ko pa ni sha ki jing chan jong dur ko jong me kin ko pa ba ki ru kin trang ban wan ki Sunday school ki jong kin ko pa wat ino kin ko pa Christian bori kin nong yalam jong Sunday school na do teman masana do pastor bat irong ba balang bat kum ju kin no hikai kin ko pa to ai bori kin ko pa kin nang la kin ko pa ban pen priang ya ka tien ka jong me kin ko pa ha ki khon kina na do ki kina ki barit kina samna bat kum ju kin ko pa ki balhe balasan kum ju kin ko pa Christian bori ngi kin ko pa ibe dan ngani ko poring ko pa to ai no kin bangin kelon no sekaliang sekamon kin ko pa henry to ai bangin ya rengkat bat me kin ko pa hagin kisi benang wan ki ban senang wan ki jing em ko jong kin ko pa dan kat kun ru ko pa bat kabalang ke jong hi barok ko bein ko pa to ai bangin yang rasong na ko be ko posh ko poring ko pa bangin pin isi shay ke jing bhabri jong ko dur kmat ko jong me ko pa dan kat ba pastor kin ko pa ban sa sa me khu bor tien khu ko jong me to ai ba ke ba ro ban in sa kren kin ko pa kin long sha ko bor ko jong me pat baro ni basngap kin ko pa ngi yo sha ke jing ko khu ke ba kraw tam kin ko pa ki banami hi to ngol ngap kin ko pa jing khot kar pa jong shakri nong pop ko jong me nim nang wan pan kin kum wan khoi be biang ko jong me re nget skam men piang bat nget skam men piang ki kin ko pa to map ki like ki be kring kang ko jong hi ak teng ji sungi pan ki ne baro amen. Ko blai si bun ikong serpa mat banyang bla pendap itu benta ba pulien ek tindung blai pat duai tene ko por ngi yo na jempun bana na sekretari jong balang ba haden ka tang kerpat ye kinong lum je ingo sebaban pangkre lupa bandala dep jempun bana sebab kin bonra ba nga kerpat iba es matlang belong remba belang subhaban bu jun duai namta jeng ingo ki para bengi bi ki jeng pen bana ki khambun hagani ga por ga bamantang kerpan subhaban yaisha kabeningkong ka kelas suspension kan long biang mentaga janmit hagapor saubeji kitu ki badai ban wan kin bo jengbot ban poi sekini ka kelas ka baar ki jing pen bana jong ke jing sengkhna jong ka balang kan penlong ya ka children's week mentaga snem hagi tarik nadu unriu u December hado khat ar tarik u December di program jong ke jing sengkhna kilong gumdi nriu tarik kandon ke jing seng pli pra tarik ka praise and worship service khat wei tarik ke jing le kai skit khat ar tarik ke jing seng kindon ru ki competition ka drawing but ka craft making ki khna lapan banta hagi lai teliki group ke beningkong kalong kitu kiba sausnem hado nriusnem ke wei pat ke group kalong nagabenta kiba newsnem hado jiposnem bat ke wei pat kiba khat weisnem hado khat sausnem ye kijing permana kiba syai bat kiba renti nagabenta kani kijing sengkhna kalawa ye ka notice haga benta bersepo tinggi gerpan iki kime kikpa subha ban pej ye ketuka notice bat ban ye rap ye ki khon bakini simbenta hakini ki competition ke ba laong haning ki tu ki bale ye ke drawing ke nang draw bat ki bale ke craft making ru ke nang sna bat kin pen poi gini ki jing draw bat jing sna haga lai tarik u December
Hagapor lai biji jan mit hang ni ha kabenta bersepo jong ke yang meni. Kitu kiba yesim menta ha ka Bible recitation kin puli nalayeng bat record ha ki mobile bat kin sabha lingba ki WhatsApp. Kini pat kijing benar kijing iseng samla. Kijing iseng samla kandon ke Christmas charity program. Menta kesnem kumta kala kerpat ya gabalang bansya banbu ya ki donation box ba mangi ki para bengit ngin ya no senyang hagita ki donation box bagajing seng samlakan lum ban penmi na kamta kajing ai isen ai ya ki longjing ki badon kam jing ram hagini ka por Christmas te ngi kerpat ya gabalang ban subha ban bu jingmut na kabenta kini ban yarap lem ya ki khon samla bakin pendep ya kini ke program kawai pan ka jing seng samla kala penbet ban penlong ke social work haga khatwei tarik ubnai December ban penkhon ya ka lom jing tep kabarim hangni hajan jong ke PHC tigito ki bahayang hasem jong kito ki balakhlan no ki balatep hauniu lom jing tep barim kin sobha ban yami lang ha ketika khatwei tarik ubnai December ban ya penkhon ya la ki jong ki jing tep jong ki bahayang hasem ki jongi kata kalong ki jing penben ngin senang pan benabiang ya kini haswa kitu gisngi nang ta ka bal sau ke Sunday school menin ka komiti balang kala syong kerki hadin balawai ke seminar bad kala perkhat khia halor ka jing bomyo su kalat banlong Sunday school baro sigata na do ubnai March arhajar arpho te hadin ka jing perkhat ke babnia bad ke basani bha ban namar ba kani ke jing long jing manro kala kham jinsur ka komiti balang kala ikut ban penlong no ya ke Sunday school tang na kabenta ki intermediate sheneng shua bat kani kan sedang na do kani sing utrai ka banwan khat sau tarik mentau benai ki kerdan senior ki samla rangba bat ka kelas rangba kin long hang ni hejrong ha ka por sipo ji menstem bat ka kerdan intermediate baro kin long hagati ke benta ke basapo hapo ke jing penyan u assistant superintendent ka komiti balang ke balalong arpulai tarik Oktober kala jid ya i teman besan A1 swet kum u assistant superintendent na ke benta ke term ke basa jong kani ke snem arpuwei arpuar ki course ai jing hikai kin long hi kito ke balapatha da ke KGB assembly kata ke course jong ke snem arpuwei na ke benta ki wei ki kerdan ke bakhamrit junior sepo ka Sunday school committee kan sashim perkhat kumno le ban yo lat ban penlong no ya ka Sunday school na ke benta kini ki barit ru kumjo bat ya ki jeng penbait renti ki bi de bagata nsaben bana hagini kitiyo ki banwan kabasan ngilayo ya ke jing pentip na ke KGP sinot sep ngi bagadon ke post ke balan ha ke office jong ka SELD department kata ke de ke post para medical staff ka qualification ke long ke balapas ya ke ANM bat sheneng kajing siu kolong sipo jar tengka sibenai they ban apply haka plain paper bad ban su lang bad ka recommendation no pastor ni teman besan katarik khabak haddo ban penpoi ka application kalong arpuar tarik mentau benai November bad katarik interview naga benta ketika kam kalong arpun riu tarik mentau benai hang Hasinot office mission compound Selong hakapor khatwei biji menstem nriu ki program jingi sing mentang jan mit
Hagajing Sengante, Ibanyalam Ilong Mrs. Y Nongrum, Vice Chairperson, Inong Police Dang Batwai, Mrs. Drialina Sianglong, Bat Kandon Kajing Seng Dwai Sedang Benai. Kajing Seng Samla Hagapor San Baje, Kan Penlong Ya Kajing Seng World Sunday School, Inong Police Dang Batwai, Miss Afidolin Lingdo Nonglan, Badi Nong Keren Teman Besan PS Karnayor. Hagamit balang shibholtering, ngin yos ngo yagaway pat ka subject mit balang ka baong. Batu kat yala ka do nod, ti om yala ki jahan kup. Kat kum ka kitab ujowel ka lanong ka baar, ka dukot ka bakat lai. Yaga balapya na ka team ka jengkot siya ka jengkala ka bambot. Inong kren yagini ka subject, inong yuway na ki dukot ka komiti balang, i Mr. B1 Yang. Nong Polis Sedang Batwai, Mr. Nehemiah Tensong. Hagamit si sajan katlai terik nginyo ya kejingi seng tuai. Ibanilam mga Polis Sedang Batwai, Mr. Wankir Lang Taba. Kamat jing tuai kalong nagabanta kapaham jula mission. Hagasingu try kat saw terik. Sipo bejem step nginyo no ya kejingi seng Sunday School. Kumto kumbalapan bana. Nang ta ka kelas riu dekot ru kanlong kumbajulong. Hakapor si bejimen sengi inong kren hagabalang inlong iperstor jongi Reverend Lendans Iem. Hakapor san beji janmin kejingnya seng samla. Kini kilong kijing permana hagini kapor publish board. Tingin pendem ng sing tuay. Atray blebo pa jing babaneng. Ing ay ngo eme ni kapor kabakantang. Kabangilak banon ni kaying kabakhoy ngtang jame ko try. Ban syakri ban mane ban penun borom. Ban kraw ya ke kerteng kab yung don bor jame. Bat kham karpang ro hakani kasni. Hakaba Kumka Sunday School ni yok ban rakhe ya kan khu snem joka. Ablay angok yeme lalum lang ngi kat ni kemen sim ko try kan ran. Pagiyeng kentang jome. Pengi yok ban mani ban syakri yeme. Bat kham tam ban syak skor ban sengap ke ketien bakot jome. Ni dwai ablay ke jeng kentang jome ngi iwai pe iwai. Kat bikin don kiyeng kentang jome. Ba mame bendon man keren hap ding jengi kandan leng ba ne kapor leng ba syakri jame ba manara khnang hap ding jengi kandan balai isnero ban pengentang yalong jong syakri jame kandan pastor i badan ke benta i kaban sam i khobor maka ketien bem jame yalami i pendap i musim khot jame katrai ba ke ke ba en pensngon kapor kan long di syakri jing ba men sim yangi Pagin mi nagayeng ka jame ringkat pagati jengkar ko mensim ka kandan bein. Ngi ay ngo imetray kandan. Magajing lam jame ngi ka tray. Hagajing ya lenti jungi ani pertei ka ba batan. Im kisingi ka ba sitom kisingi ba ka tray. Henry tray kandan medang ripen im ngi kumne. Hawini yo galat ban syakri ban mani ame. Hoy ngila yo ngoro kana bein ya ka ba Satang kendiat singi ngi sayo ikaban sedang no ya ka Sunday School. Kabalong di sisya ka slem ka kongsan ka tribe ban ai chinghikai namaga ketien bakot jame kaban saindur ya kambot ka perkhat jengi kum ke bangeng nado ki belasan larang ba ki khun samla ki hep ki barin ablay isne nama kata kaban yarap ni tribe ya bangin yo ngana ka lat ko try Pengen long di sisa kita kiba ban syakri me bat ban ya be syakjing ya senglang kham tam kijing hikai bag jaman sim haka Sunday School ko try kan ran ablay
Ni aingo yeme namar kicing kerku ceme kicing im cungi. Wah pedeng kini kisngi ke ba shito me kerku kerhai kena bi pangila ban pendap ban biang don kam kicim dok cungi. Oh nang yo try kena bani ai bani kersian cakam ke ceme. Hal ni ke por ku try iwan ra kini kicing ai kicungi leng ba kicing kerku ceme ke ba krau kena lam bagi kam kicungi cakam ke ceme ke kendan. Abalai isnei ke ban kerku ban kentang iki ben khu i ka try kan dan pa ken long ki ba bet i ka ban ban kam nam ta ka kerteng ka chama isne kan rat i wan pen roi ka hai ki ka try shano sa pakalang balangan pen don kam ki ken man roi ka hai kan dan nam ta ban ra ya kalama gospel je me sajrong bat kham sajrong to nai ka khu ka hai ka try kan dan penginala ban pendap ki don kam je me ha do jengi kham tam ro pengila bani ai ban kersian se ka kam je me isne kan rat ben rap ingi om tang pengila ban ai Gijing ai jengi syaka kamu jeme. Henry kam tamingin ai dok nuat kimen sim jengi ban syakri ban penon berami mereka konran. Isne try ban kentang ni ka pos cisen pan. Ni IT hakik sang tu nombo jeme. Pediang ablay gijing doai maaf ki pop na bahakat den Jisu ngo odami pan kini bro mentap adalah kataru. Amen. Dan ni kapor mentang lapoi sia ka benta ka bangin ya sono ya ka tin ka jong blay. Nai pastor Reverend Dr. MJ Nyuta. Kum ka jong penitu. Lada kambiang jong itu kerpat pastor. Sa penitu bahama pastor jadi. I pastor Reverend Dr. MJ Nyuta idon kabalang Presterian Jaya. But isong isa halai mukra mo so. Kal yeng kasem jeng pastor idon iwe ikon sendrang. But ita ikon jeng pastor. Isong isa hane po mulai muro jengi hakadong umsak keluar. Ngatharai ki don nang ni dalam don trai log i don pastor tip ne ta to kata kalong tim itu i pastor bi kunci don hane po mulai muro apo dong sok klur i pastor ila jutrai bun ki kam hakabailong kum lecturer po Shira Theological College Sora Nadu Snem Prapo Terter Ladon ru ka Bible Society of India Nadu Snem Prapusa Nang tai lalong kum principal Patan jong ka John Robert Theological College Nadu Snem Kandai Pinyo do Snem Ajan Rio Nang ta kum principal full time John Robert Theological College do Arajan Rio hado arajar kan rio. But i pastor ila syakri bun kikam jong i but lalong ru wei nong yalap hasibun ki jaka but di long ru nong ai paper but nang hikai keleng ki jaka but i pastor ila syong thaj nakakam house nam arajar arpo te pastor ne kapor ngai kuble ye phi ye kapor ka baklut ke jong phi pelaplan kum ka balang ni kerpa je phi ba pinang yo ka met ka bakot ka bakhya ba pinang la ban sakri yu blai ha kisi kipor ka jing im ke jong phi ublai kur khu ye phi ye ka yeng ka sem jong phi bagi kun kiti bat pesau kurim jong baro. Tiswa bangin yo sengo yo kubor nakti ni jong blai nei pastor nginyarwai ka ni ka jungwai ka ba sispa lai pun rio
sispa lai pun rio. Kajing tiang jong mi kajikak tien jong mi ka bakodor kum kak ser belapan perang kak tien jong mi ka internet kak tien jong mi ka babang ka badap dari ungap dono jonga ka pendap kum tu baro kitkot kajing wai ka ba sispa lai pun rio. Tin trong mi ka ba kordon kum kak siam la pen prang kak tin trong mi ka itenan kak tin trong mi ka ba bang ka darungam donu tonga kalandam kayan lam kaktin kachomi ling baka riklam bom nun kanilong bateng shine bagi Israel kenang bung kabakol dam dajor ban yalam ru baton bor ken mau kitu kismi banga syams gobha bambun kacing sawa kaktin jong mi donun jong ngakapen song maki bayo i kuman jong mi boneng hi amban ngo kaktin ka jong mi bakren pa siang ban passion yongan yan berklem jing berkan syakadi yang syakamon nang boten dakaktin nang yan beklem keladin Ngài ngụ yêu lấy ba oleh alam yang ikat ni dengan don yang yang ke berkentang kumalapan sengau hadian kipor kiba lapan lang ayingi kidan bugun ki para bangai na kibalang befer kiba pon yang ki ong balai pastor bahap khang ging mane ngam tip ya kadau light no na ke pandemic di mana basim ya kan ni karai ru mdai ke balang pengihapan pendem pen kongo ia kejing penbait yang kibor sensiar kepada sejurang
Ngai ngok yo blepat bana don langkum ne ni kesengi. Bangangej ba ki babon na fi pila pelong jing duai. Kentup yang haru ba ke kubor ke bangan yo sngau ni ke por ke long. Ka jing kershan ni ke jingat lenti jong ni hagana ke perthai. Kumuway na kiba la penhek pensan ke skul penpau na do bangadang kena hado bangandalong way na kinong hikai haki kerdan nado kiba red hado kirang ba bat haki balang kiba per kiba namar bangam jodon jika kepala khai nga bat hangno ha bangadan hangta ke skul penpau kede ke jaka keba nasatanan ban perlu dikepor mana ke siublay. Nga ay kublay berkerku kerdo ya pi kikme kikpa ki ba pa tistai ki khon sikskul penpau. Ya kino hikai sa sisin nado ki baret hado ki basan. Kano ka bangile nam tau blay kamlong ka bale ano ay. Kaskol penpau tangkum kejing penken mau kedai ka persara lani ladabo da kintin ke karkhana haka balas saindur ya ke jinglong jing jong ke khot ke balang nado ke baren hado ke basan bagadang ba ladalong kum ki we ki balang ki banglayolat ban hikai ban laikren ke por se ke por kelong ka jing sisa ba ngam tip kelong nem kum tang ni moro bagi babon ke bawan ada kayaknya ke klibrio si skul penpau nendo infant ke primary junior intermediate samla harang ba kadang slam kadang ke sejerong kadang hiar ke jingwan na cubo ya kena tangkum ke jing pen mau begitu Kibara jungan si ke Sunday school dan school penpau bagi bom juti kena cuba banwan. Let's say ke way nak ke jing syam jengki kalong bagi bun kam hoi. Handai let's say ngim padang ngam jeliu ban singau tu ya ke bor bad ya ke dor jong ke jing hikai ke Sunday school dan ke school penpau. Ngatai kata kalong salon sar ki balang baro hapok assembly watla nya sorong penyatu ifi naki jaka ki bangalapoi ki katok ken ki rijong ke perthai men bangadan babu society ngajulek ki jingeseng hangno bang deban samit bat sedang na skul penpau habakidan kalong kumtahi ki barit kidan ke kat dang he dang jerong ke dang he karta dang duna kaba munhi ko manglong ngempat sutho ya ka dor jeng ka skul penpau bat ka bahikai ya ka ktien ka jang uplay namar kata kadan kajeng kerdu banwat ya kena hikai skul penpau. Kidan ki balang ki ban yo kena hikai skul penpau hab le kro na yin. Kita men besan ki pasto ke le kro ya rap lam se. Berla banong baladang iklam san ke skul penpau kalong kapasitam ban se uthu ya ke dor jongka. Ngong ya kene ban pen kan mau yang i.
Na kapor ka balangkot ka bangi perlu ke skul penpau. Kada kapor ban seng ya kan norem. Bat ban pen kleinru ya kada ka norem ka balaseng. Ka bedai bat ka jing Kristan, ba ka jing long Kristan jong i kana ka pertai. Ngin persyong norem ka kapor kana kapor na ka kitab ka jong Amos. Kenong ke bapra, kedekot ke bakat we, bakat ar. Ke kitab Amos, orang itu lupa. Kenong ke bakat ke bapra, kedekot kat we, bakat ar. Kini kelong kikentin, ke bawa Amos, gula keren, ar hajar praspak senem mensua. Bat kini kikentin, kedang yai keren hangi. Wama suang kum ni. Hakme kisngi kenwan. Nambar babu na fi pimran boleh korba, pimrak korba. Ke testament ke barem. Kita ngi bara testament ke pertama, tambah kamdan ke testament pertama. Siapa? Hakme kisngi kenwan. Arjar paspak senem mensua. Laong lepa kumta. Ong utrai. Ublay. Ngan pa, bat ngan pa, ke jingkerdo hakari. Katu kepor kadai kari kamut ya ka numba ya ka hima ke baca pangsate jong ke hima Israel habalapia ya ka atli. Uneu Amos udai na Sharum, na Juda. Ulai long unong itu lepa, missionary nong itu lepa. Siaga hima ke bas pangsate. Ke Juda na makadang ke Jerusalem ke temple haka. Lakum nukum nuru kadang kering. Baginang kamem. Ban ya ke jing hikai ke jong ublay. Handai ke dapoi sipo pangsate. Kadang bak ke Samaria. Nong Samaria kim ngai yau Jisu kum mapitem. Ngan pulih bang hakmi kisni kenwan ong utrai blay ban ngan pa ka jingkerdo hakari. Ka jingkerdo kepu lana jingbam. Hanrei ka jingkerdo ka jing sliang lemne ka jing kerdo ya ke jing sliang jang ka om. Mdai ke jing kerdo jing bam, mdai ke jing kerdo ya ka om. Handrei ke jing kerdo ba ka jing sliang jong ka bayo sngo ya ka ktin utrai. Ya ka sur jong ki breu ki bau bleu lakhot ban pen sngo namar Samaria mdon ke nang lepa. Kenong tu lupa kita cati sekebentar pas pangserum. Hosea, wei padunong ubayayat rangkat-rangkat bawa Amos kaju kapor. Uleng sapang satai jong ke negeri. Mari pipule ke kitab jong Hosea. Kitu ki kentin ki badan ke kitab Hosea ke dai ke bau kren sapang ki breu ke badan ke hima ke sapang satai. Kinong Samaria. Bat kinya yangat shen na keduriau sa keduriau. Kamot ban yo sngo. Ika surutrai. Bat masatay hado mingi. Kinya pet syane bersyawe. Banwan ya kaktin utrai. Kabasnyusi kalang. Bala penkut ya kena dekat. Dekin Shem yaka. Hagapor ka balangkot ngan jam kum ni. Sakman. Yang iki Kristan man bangi om kabayo sngow ya kaktin utrai dan ya kaktin ublay. Kalau julong ka rukam berkat bangi simbay
baga tau ya ka kotba kalong ka badai kani kita ketiin ublay handrai kamreta bangi mentar pintiat kotba ru lanang tat peda ko abandon santli ki batang pareng san reunyo prize portly ki version ru yo ben Let's Bible Society kamdon jeng kerdo ya ka ketiin ublay ya ka kotba Handrai haba ongu amas arhajar pas nemensua ke jingkerdu ya ketino blay ka thau hakapor jamu tangi ke santeliki kitab ke pesakman Genesis, Exodus, Leviticus, Jingken, Deuteronomy kataru tang si kopi ya kapala chuthong bat proidang piman suakim dan katsana ko mangi tikele amno ki leiwa de kini ki jakadai ki japung ki kerai gitu ki sho ik penpai gitu ki kedai ki sata ada kenjalaha sa proid dau dieng le una robane 4 dan siam ban katsana ta ko Bat kata kaya de kisnam ke babon. Bahada ka habaka hima Israel ka syak job tma. Hakinong Babylon. Pikir mau kinong Babylon kira wat ektu ki mo yung Shadrach Meshach Abednego Daniel ban penerangkang pareki. Pada dia berkelayo, ya ke kotba, ke lani ke tu ke jak ke tinu lagi ke balat ho, hak kita ke bangalabata ya fi, kian jendela penduk ya ki, namarkan jengai jong ki Israel, nado ke keporo Moses ke syong haki hukum sipau teli, ke sipau hukum ke bawa Moses oai, kilong tang ke basu bolengkot dan ke summary. Ya ke jingkren ke jong boleh ke santli ke kitab Genesis ado ke kitab Deuteronomy. Yango yo boleh bah ka bakum ke tu kopor. La syem ya kini. Bahdin kata la tho ah kisni kan perlengkot. Kisni merat, penterkong ke kisni sapruidang. Sakelanya ki bar kita kisni hak bela tho ya ke santi kitab labori haka krem hakoi ke jaka hakaba lakhat ka kumran namar baki kibri ka pet wer bat kibori angta badai hakasnem cihajar ngapa hakasnem cihajar khandai spa sau paunyo Wenong aplang brod, nono aplang, ubalai sekatan kumran, upusang panwat, ya kejingri kepala jakno, jalanti. Are, dau jalanti bias ngau kejing pak, me, sakui kejaka, hang tah kumran, kesakut hang tah kam tip lenti so. Bat uta, unong aplang brod usim nak mau ukawang. Ban penting ya, bakal wan pai, nak mi no nang ta. But way dan nak nutli ni kimau kibau kawang, kalau deha ketmut jong kata krem. But nama krem ke penmi jing sawa, kaya osngau, uyo osngau ke jing sawa ke ba kamper. Ari kum nom ta. Bosolongo barukiu syata bandai. Dapoy hakmut jong kata krem. Ngan perlengkat urung. Banda urung ulapan banyak kikra kendo. Nda ulap itu kikra kendo wong are. Mana pun bu ikini yang ni. Upay yang tengah pok kra ulapan banda kikot kibala kelan kumni kisni. Kibala kelan kumni tep ang tapok kra.
Wang ni tinggal la ban lek de humushi. Menurut juti tu mau kesni te. Daerah ta uta unang ban pulih. Malu malah tu wong em kan ni te hap lek sya. Ki banang ban pulih ba. Lek Sanun lo wan nong pulih, tangki nong thok hi. Dalek are utau nong thok bayo i kata ka pulih kata ulapan ban bala thok ya ka kitab Isaya. Wow. Lengkot kan. Badai ha kata kapor. Ndah ba kata ka khobor laki kalapur keleng. Baki scholars ke riustat kata kapor ki badai ki di archaeologist. Kilej. Bad kiti bagi nang lap suki. Bad haka bakhado ki lap ki stanteli ki kitab ko mangalaong. Jong kektian ublay. Para bangay kata kalau macam tulung kar ban penkan mau ya kejing koridor jong ka ketinu blay tapi kuat banang pulih susu kini ke banang ban pulih internet sa type sa Google Qumran Scrolls SCROLLS Qumran Scrolls le Google hilalap semang Qumran Scrolls. Balat ho ya kene bagi beri barok ke pulih hadu mentah ke bangai bagi bangai kumju. Kimla ban len ya kada kejisya. Manubatan halendet jong kabakum kita. Ublay jongi ulang ubaim. Kumki Kristan ngidon lightly ki bor hakli jongi. Ki basen syaringi. Kabor ke banengkong kada ublay kai kabar nyonom jer kerteng bat hakki bekatok ni ke balang ke ong kabor kabar hadian ublay kada ke balang ni tem nyango yo Martin Luther Calvin bakir kitu ke ba dai kena lam jong ke jing pentemai ke balang ke reformation ba piki penkelai kata bagi orang kabor ka ba khliu dai ublay ka baar ka dai ke Bible namar hang ni la tho ya ki ke baro ke ba ublay ulale bat ke jing hikai ke jong bat ke jing temu jong yang iki beri lapan pau kaktin ke jong ublay kabor ka balai ka bangidai ban buram ban ko ban bun kawan ka balang namar ka balang ru ka pendem haublay lama ke jing hikai ke baula kran kaktin jong Nora syaman sim uang Norim kabalang hangne de Jisu Kris utrai. Une ulang uta uktin ubaim. Barki ke bala krenda ublay. Lama kena itu lepa bater hado Jisu Kris kidon hakane ke kotba. Bar kabalang ki kai kerukom trekam jong kabalang laneng langan bor ktin nongway ka principles. Bat kan nongrem haka bakabalang ka yang kadehau Jisu ka bengiyo lama kektien ka jong ublay. Ni balang presterian tengi ong te hadian jongi kadang constitution. Tambah constitution ru jong kano ka kenhun balang kadai banlong halor ke nongrem ke basyai ke bakodor ke bane bar ke bomjukela Kibadan hektin ublay. Ngan pen kan mau lengkot saya kini ki lightly ki jing sisa. Dan esau la don por. Kebenengkong.
ngalabo ke kebor ke teng jong ke kebor man yos ngo hakin iki kentien ublay udang yai kren hakibri jong hado kene kisngi manuna pedeng jong pi ki bompat yos ngo ye kasuru blay bandada keling ong kabakum no pi kasuru blay te pi perkhat ublay ru dende surang ba tharai mo ong blay te mo bar udon ru kasur ke ba mo ke ba semayan ke ba khlain ke ba he ublay udang yai kren hangi kini gisngi ngin sapoi seta cek bang ong kejingkeli kelong kumno ublay ukren hangi hakini gisngi ngalaong baga kubar kalong ublay udang yai kren hakibri jong hanga baripi ki Kristan hado mentar Ukren ngayok snow ika suruh ublay hakapor bangapan kre IT bangapan kre ikane ka kubar bat ka bangapan snow happy kam day ka janga ngajus no si dalai kren keleng kin ong ni snow tenat ki jing kren jong pi bang ngam judan ngang sang ha man siam ngam bang kanya king susun ai ka kamram jong akam day pan tenat ya no lada don ki bayok jingkerku nangi ki dong kren nadu ki noi ka skul penpau ki dong sarai balang hado hangi ken mau baka babuan ra ya ka jingkerku ngini ka sur ka bablai Ukraine lengba jongki andrengan pen ken mau ki laiterli lengkot kumni wasuthu bakla bat ya kene ka jing sisya ka banangkong ublay ukren jar hanga happy shimen hado mentau dong lek gumta kumula kren ya adam bat kaim hey medan wangi wisaya wisaya wong ayo sngo ya kasur jangme wadam wong berkaim ngahang ni uri ya lah de belai mari mana bang ya memang melengkoi melabam yang tahu soba kalau orang yang memang bam wadam wong tiap sendam no kena kabrim membu ban ngah banong ke tengah jonga ka kurim jonga ka ai kan i tengah bam kena mana kajing long kabat penpau ya kajing long kabarim kajing long kabalahap no kadai kabangim pediang ya kajing syawat kajing dunala jong ngidai ban kena ya no bat kata ka sedang nadu kibarit Episim mapina ko ni MP have balak khamsan do kuno ibarat. Tiba dong MPPI mapite. Pipen mapite pada nang tu. Ban keno kadai kadak ya kiwei pat kalong kadak jong kajing long rem. Bangim tre ngem not ban shim ya saudara ban shim ya kajin klik ka mengele Ukraine jar uang pila le. Pila perkhat ya kata kecing perkhat, pila keren itu ke gentian, pila penankam dah kata kusur gentian, pila kamai pisah dah kena ganti ke bomdai, pila bam pila di ke bomdai ban di, piat piang ke bom ke bomdai ke gospel ukris, pi day ban shim nga day ban shim ya kecing kekli, ya ki ke bengele hak kecing namar. Bahkan sawan kasih ban tenjuk sa kendiat ya ubriu. Hauno dan ketenrai bat jongno do no sniu.
ban dau blai ai hangi ya ka bor ban sel tho ban la ban sel tho ya ka bor ka jong blai ka bo men sima kho yo dong ai kren hangi haduk menta ban sel tho ya ka dor jong ga de ka kien ka jong blai ngaju ong men bang adang don ke babu society kalau kumba promote kumba advertise tambah kata ngap kamde ke bang dan ke jimot kalau malakum nukum nuru kibala kibadan kabor bantit ki Kristan baro khamtam nadu ki samla habong samlam tanadu junior sedok gerang ba kin persyang bandon ka kot ba la ka jong bakin pulih kala belum ka kot ba khasi kot ba phareng Greek Hebrew dari Pinang tambah de bandon la ka jong ban pulih ya ka balapio i ka kot ba jong ki kato ka ngut kan thop ke jong ro ka bang pnan kam kala jot kala jabo la phei mda la prik dak la tho la lai pujan tu ka bawan bat ngayo i bat ki sermon jong ke bang akren ki babon ki dei ki ba mi na kita ke bala tho ye ki jimun ke badan la da pidon pisa bantit ke mobile ke barem kekot balik ke tatapi kat ni jing reben ru kat no o kan ni kala he than adi baret kat no bi ngithiet ki jan ki nep kriam ka be penbiang lut ikinon kam jing kat ka bengela senei handai ngiklet ban thiet ban don ban pule ban siu dakador ka batang kapor ngai pelun kebaka borjong ka kam klain ban yakino kino ki vitamin ki bangidi ki beyadai ban pen klain ya kamen bat ki jaj dawai ki bangi haban di ban pen kia ki jingpang ki bedai bat kado ka wei na ki jingpang ki bangi dai ban husiar kum ki bangai kuni ki jingpang bakan jaman si nang nong iyo ka dawai na ka tinu blai kum nangiyo dah kebai selok batu lama kejing sisa kebetulan kektian kejang oblai balai namar banadu adam bat kaem hado menta mdon uweiro breu ka weiro ka breu ki bomdon nongsun dari piong ngate kam jidon nongsun pi la bakla udon nongsun ubang yemla bani iri kikman kebagai jing tray jang u kalong hai ke jing kwa ke babon jo kana kado ke jing kwa dan ka do non bat ke dai kita ke bapan jot ya ke jing em jang i ke bana sepo kabar ublei ukran lengba ki long ying long sem kiba shania haka jinglam yang oblay bat kiba bat ya kan noren yang kaktian ka yang oblay la da don hang ni ke long yang long sem ki bomju pule kaktian oblay chiing chisam lakum no ru chisin chisngi dia berkan ko ki pa ki khun ki ba shai ka ba khlan ka jing long man sem ki mi na ka ying ka sem ka ba besar la ki khun na ka jing bam ka ba ka man sem chisin chita yo late Sunday school chisin chita yo wan jing seng ying mane klem da khain ni jing seng met po ya ka nang wa dai poi ka taru kan no persen ki ba wan sing mane banade banbo da ka register oh mentah temo ya bu register ya mentah nak du benayuk sungu ya ka pandemik ke penlong ye balang ban bo register ke nawan jing seng ngarap thot meneng tai
Ngekelalong balang maurok ngam tas niru. Balai pipet ya ka list jong ke bawan. Ya nujuan bagi dekat ke badan ke balang. Tahu kena pandemik dia bagi orang tengki kami ya wan hi bom juan ro. Bat kata kadai ka wei na kita. Namar bakalong ying long sem. Kadai ban sya hak jingalam ka jong mensim bako ka jingalam ka jong blai. Tangba kadai ban long ro. Kabalang kaba em ban hikai ka ktien ka jong blai. Ublai ukren bat dangkren. Hangi lama ke long ying long sem ke basanya u ke pule met bat sngi met bat step ya ke ktien ka jong blai rangkat bi ke dekat jong ka ying. Bakin tip ndai tang syapang ublai. Ndai kin damat. Ya ublai haka jing em. Ktien ublai ka ong kat ke balap diang ya u. Haba pediang ndai ke jabin, ndai ke skor, ndai ke sentur, pediang haka donut. Kat ke balap pediang ya u. Hak itu keberkat kepala pediang. Uai kabor banlong kikun kejong bublai. Bang uai kabor kamot ada pendap kabor ban job. Kabor ban yaine. Kabor ban sakhi. Haki weipan hangno habang edan. Para mga ibayit kikun la ono kikimi kikpa ki bareu blai ki penmi kikun ki bareu blai ba kikun ki bareu blai ki ba minat kristino blai ke jing duai bat ban sakri u ki long ka pansian ya kikimi kikpa kikun bat ru na ka mentau blai bat ki bakum kita ki mi na ka skul penpau nang kong nge na do dangren. Bat ki wei pat ki por ke bangi besak ke tien ke jeng blai bat ki bayai ne ban minat asal school haduk bedalarang ba ngai we fi ki bonjo post school ke samla bagi bala khamsan karta do gerang ba ki badang ni bagi bonjo post school pila do ya ki mau na kebalai Ublai Ukren badang ya Ukren lembaga balang kentup ya kena kepor manta kabala seng nong rim ha ke jing hikai ke jong hau jisu bar ke jing hikai jong kan nong rim nong rasya masih bong nong rim ka balang hangne de jisu Kris utrai ha percay bajot kat ni daka untau thamai daka daka babesar ye ke jingbam ke badan hagaktin ke jangublai bagas kul penpau ke de ke jaka ke shlem sibentana ke jaka bagas shlem ke bokodore baka balang kadai ban sim kia kumbang ile hadu menta ke jingkit kli ke ba khmat jom ka balang kalong ban besar ya ke dekat da ke jing bam jing di ke bangyo na ke ne ketien ke jong blai ka badai ke jingkit kli ka bakum ka balang lengba ke nong sarai ke dekat tabang ke balang kemud ke nong sarai ke dekat berbarit berbasan berkentai bersenang. Nirungnya haban ajeng kenya kemaru blai kabalang ru habang kabalang kebangi baru kamtam ginong cara ginong yalam jeng kebangi no ikas kulpen pa bagi wi gibai. Ngehap ban ai jeng ken hakmat jeng. Habang yang ajeng ken ngi perkat baik kesing bisar berkat do nai. Nora saya masih mungkin sayang hakmat utrai, ha? Kejingwan kesini kadu kekerhu na jangai. Kapor ban ajeng ken kadai haki klip mat baro jom kejing em.
Ladang ile ya kanu bom dai ban le ngin ban tho notebook song and like do you try to resign as a plang la le kom ta hakapor ka bom mensim play Ukraine la kalong Sunday school ke jing seng abo pule kot ba hangno lemba ki counseling ki mengiyo hakapor ka bom play Ukraine de hakata kapor bangi kala barkanong rim jong kano ka bangile jika yang asam sekolah penpau ke balangan ban je kaju udah jisu ublay lai away ya la penpau ya ke jing kwa jong u ke jing kai jong u ya ke thong jong ke jing em ha ke jing sisa ke badan ha ke tin ublay Don lightly ke bangi tadabo lang kan kebanang bang kadai kajing kabor sempang kabor soltho lana ai madong kajing stan kabor leu ai hangi banang pule banang ban soltho ban la ban kan mau ni kajing ka ketenu play kabar kajing la ban yarap ya kiwai pat pi ladangi long kumu pipe utu pipe nargen ubadonnya ke tang bak lemple kata ke ka jutno kalong bi no suki utu nar un penmi ya kajing sarang bakatu ka sarang kan bamdu yo to nar bakalong bi igi badiru kumtar kumu pipe ngiru ki kristan habang di nakaktir ka jang oblay gilong kumu pipe ubadam ban penmi ban ai pan bagi basliang ki batrang ken ja sliang ki batran ken yo ban kedang ki bapang ken yo ka jingarap ban koy ki bajalan ti kin pai biang si kentin ladang ikran yong em kani ke bom deng ngala asyam tepi ngala ke jong em ngala em kum tang ngala kam lelai banya tho khnang ba ki we kin yo ya ke nuksa ke jong em ke ba ki dei ban em kata ke ka thong bangan penkot ini khobor ba pen kan mau biang ya kejisa baga thong ka ba kong san jong ka skul penpau kalong banjarap ya ke kristan ki bala pediang ya jisu ki ba tip chapang jong u ki ba le ga mon jong u ban penjanai nang kham penjanai ya ki ka we ne ki kentien ke banga so sep tiang ban don kam tambangan ong khnang ba pin su tho ke kristan ke bala pediang yau jisu bar ke bayak sai ban le ya ka mon jong u ki hap ha ka ka kan hon ki riu khoi la pen khoi te de ka snamo jisu toy teng teng ijen thot ngi ur tambah ba ur de ki biang am teng teng i bakala lenti ngale banyak kali ke sabalap basyam nong kenom bam jule teng teng ban pai 20 kilometer ro. Yang kata mek dang step dalam tip nanti 4 dan GPS mensua. Dah lajak tawan pai biang. Dah or tayang biang. Bangin bat ya kada jinglong janai bakathong jongi kelong jinglong janai banyabe. Ban dah bangin lamat ya ka bakum kata nginya rap ya ki weipat. Bandon ka jo ka jing terang. Ban poi syaka da kajing long. Kabakak tinu blay kalong kajing dab kajong u Yesus Kristus. Ban kot syaka jing long rangba kathong kajing dab karen yang kajong u Kristus. Banda. U blay un kerhu ya pikir no hika skul penpa. Ugar khu ke bawan tista ja skul penpa
Un kerku ye pi ke nong penya je ke skul pen pau. Kompas jong ke skul pen pau. Utu banem. Un don hake center. Hake bentar ke Pedeng. Senang penhe ya uput usam nyong gabalang seno-senoru. Tang bahagia center utu kompas udah benek den. Penhe ke kamai kaji. Penhe ke kerdan ke bajerong. Tang bahagia do baro ke bengele u kompas udan haga center. Penhe ya ke ministry kamai ke sepak ke pau. Penyo ya kita kam ya kamet yang kena kedok macam kompas undan nak santa. Bat kan mau. Bat pi kena hikai skul penpau. Benar ke balang ke bangalong. Kedon ke balang ke menjusawi yang pak penyeng kena hikai skul penpau. Hangi itu ke tradisi kamlong kumta. Pi kena hikai skul penpau. Ai bagi wei ken yoi ken mad bat ken bot ndai tang hikai ke bagi osngau na ke centur nene ke jing em jang pi ai bang hi ke kristan baro bo kampas undon ha ke center kamper hangno pi pule hangno pi tre kanuk akam pidan u kampas une hak center. Baru beli unong ketua kebomlong nai le ketua kebom domen keren nai keren ketua kelenti kebom depan ya nai ya barak kepor kebagum kita isngap bengisah skor bat bandai ne hak dak jing yak sai ngau jing yak sai ho yai ne hak dak jing yak sai hadu kebakut Tang ke bayar ne hadu ke bakun ke banyo like him. Ini tuai. Kau kepah jong hiu pah Pedeng. Pedeng jong kejing telur. Jong aku ngubriu. La persang ban bed yang lu sembah ke ketian jong me hak negin men bagi para ke ba iye ke jong. Ya ipen kan mau yang apa dengi. Bama me ko tra Jesu ke hikai jang me. Ken yo ya ke jaka ke Pedeng tam ha ke jeng em jang e. Ker khu gina gas ku pen pau pen ke jaka ko trai. Kinong sarai bat ki khon ke balang baro. Nam pendap iki de ke jeng suk ke jeng kemen ke jeng slur. Ban yeng na ke penda ke boram jang me. Hang no hano penyedan. Ni pa na ke teu trai jong Jesu Christ. Amen. Mentangi lapoi sebentar ke bakut jong kene ke jeng sekri ke jongi hane ke por. Tengah aku beli yang inong sebentar baro nadu inong tem balmi inong pure inong ilam jeruai master bayar wajri inong pulis sedang buat duai meserpai merbanyang ban inong nom je ingo baro bat inong duai saras matlang. Bat kamtam ngai kublei i pastor nang banta ke kubur ke bila ai Pedeng jongi. Tu blei untuk kerku ya pi pastor lemba kene kubur ke bangilayo. Ublei kerku kerhai ya pi ba pinang yo bor ban plai ya ke jengpenim ujik sukres na ko wei kapor sa ko wei pan. Tende kapor nya penwai no ke jeng sakri ke jongi da ka banginya ruai ke jeng ruai ke basis pa lai pulai ke jeng ruai ke basis pa lai pulai pandala dep ke ni jeng ruai ngaket pat sin pastor wen sebaban ai ke jeng kerku penwai ki jeng mut
ki jong blei habaibul ki lapau ki ba long yaine junom jing sisa ka bakrau jing kular don basisa blapan skem dasna kam kode ya kaksiar bat paila kodor tam maro gitu khot ka jengruai ka basis pa lai pulai Ki ching moon ki chong u play ha bai bo ki la pao ki ba long yai ne chu nom jing shi sha kam ba ko jing ku lan don ba shi Shambhala benskem das nam kam kordia kaksia ban paila kordortam kapla ben riu baro Kabalong shishahi ba ublei hakaburom utau yuk ba jongki kajing long sung ba neng kong ubre Duhi nakata mi jing snow si jing rem ka chan jong ngi shem ru ha kam bain pe kak tin basa wajah baton kaje imjana ya ubatung hitam jing ya sungau la pendem kajing yang jo ukum ublei namar ujisu uput yang ki nong shun kaban pekabakentum ki kunjum lo ublei jing sneng jong ka kam kordo ya baroha perteng hakani don bon haja ati yakibanem lemput yaka ngan puli ngan perkat klem dapet Ngiranyu ya me ablay nama kejindon kat lam jong me bat ngi. Nado kabasdang jong kene kijing syakri. Makane kepor habang isa penwaino bat ngin late pas ying kisem ke jong gi kam kidup ke jong gi. Tuai bagajing ai badap yang ke jong utrai pono penem jeng Jesus Christ. Kejing ye ba ke jong bleu pa ke pana bom jokon. Lam ke jing slok ke jing lam ke jing betin nanti ke jong mensiem bakui.
Kini kijing kerhu name uwei ublay ba em kin song dam pe kijing em jongi simet. Haki long ying kinong sem ke jongi. Haka balang hang ni pada keleng sat lang ke perthai. Nadu manta bat seduki bom jukun. Amin.